Lesedi FM le tswile maemong a bobedi ho Daily Sun Readers Choice Awards. Re le Lesedi FM re leboha ha o re voutetse. Lesedi FM ke molelwa. Makgulong A Matala. Hona le ntho ke kopang hore re ke re sebetse ka jeno. Ke le ka kopana le ntho ileng ya etsa hore moya wa ka hore a ko re ke tle ka dipalo tsena tsa alphabet ya rona A ho ya ho Z. Alphabet ena ha o bala o tloa ho A o tla re 1 o fitla ho Z o yema ho 26 tlhakutse 26. Jwale batho ba ratang metse ba ratang mathematics. Hona le ntho ba ileng ba e sebetsa. Ha ba e sebetsa ba nka tsona ditlhaku tsena ba di kopanya. Ho thea mantswe a tshwanang le bo ho sebetsa ka thata fela ba kopantse ba ngola ka Senyesemane. Hore ha o kopanya tsona bona bo 1 bana bo 16 bo 26 bo mang ho sebetsa ka thata ho fa persente tse 98 ba re ke hard work eo. Ya ba batla tsebo e banna batho ba ngola ntho tsa bona ha batla ho tsebo ya ba tsebo e ba fa persente tse 96 batla lentsweng le leholo leo re le sebedisang la lerato, love. Ya ba fa persente tse 54 ke batho ba mmetse bao. Ho tloha mona batla lentsweng lena la lehlono hore motheno le hlono banna luck. Ya ba fa persente tse 47. Ha ra tsona tsena tseo ba di ngotseng kaofela ha ba so fihli ho 100%. Ba ipotsa hore na mantsweng ana ditlhakong tsena ke di fitse tlaetsa persente tse 100 batla ho tjhelete batho ha ke ba o rata kaofela hobane ha o tjhelete batla ho tjhelete batho ha ke ba o rata kaofela lefatsheng hobane ha o tjhelete ha ba fitla tjheleteng ya re 72%. Banna batla ho boetapele ha ba fitla ho boetapele ba re 97% tse 97. Jwale ba batla hore na re batla ho ya persenteng tse 100 hobane persente tse 100 re dula re bua ka tsona re motho a fumane persente tse 100 ke yena. Ya ba fihla mono banka lentswe lena attitude ba ikopanya man ba ikopanya attitude ya re 100%. Ke mane mo ba re bothata bo bon le bo bong bona le tharollo ha fela motho a ka change attitude ya hae ya re 100% yona e fitla ema hantle hodima persente tse 100. Moramaine ke re nna ke reng jwale attitude. Oh hallelujah. Awusuka madoda butho no Yolanda hayi nenzani nina man letsa jwang ha lenketsa tjena letsa jwang mommamedi ya mohle ya ba ke ema mona lentsweng lena la attitude. Ha o sheba A ya teng ba ke number 1 ha o sheba T eno ke number 20 o kopanye ha o sheba T enngwe hape ke number 20 jwale ba ntse ba ba tsama le tsona jwale ha o sheba ayane ke 9 ha o sheba T enngwe ke 20 ha o sheba mona o ya ho bodimane o ya ho thewa le tsona di tsama jwalo enngwe U yena ke 21 D yena ha o sheba ke 4 E yana ha o sheba ke 5 e fitla e wotla 100%. Ha fitla e wotla e dula hodima 100% attitude kore maikutlo a hao hona jwale le qabane ka tlung le molekane wa hao
ka maikutlo na ha wa sa laolehing maikutlo ha laolehi ha o kgone laola maikutlo a hao o ka bane le batho ba o ba tsebang ka baka la maikutlo na ha wa sa laolehing maikutlo na ha wa tenang a etsang gore le batho ba o tenehele a etsang gore le batho ba ske ba o rata a etsang le gore ba ha bo monna hao ba ske ba o batla ka baka la attitude o na le yona a etsang gore ba ha bo mosadi wa hao yeno yo monyetseng ba ske ba o batla ba o hloye ka baka la attitude ena o na le yona maikutlo na ha wana a sa lokelang gore o phele le motho hona le motho mong ya hlolwang ke dintho ka baka la maikutlo a hae a hlolehang ho laola a khono laola maikutlo a hae a tla lo le boitshwaro ba hae bo hlephe boitshwaro ba hae bo bole boitshwaro ba hae bo nkge attitude ya hae fela attitude mong ha khone le ho sebedisana hantle le batho ha khone ho sebedisana hantle le batho le ha batho ba fihlile ba tlile mono mo a sebetsang teng ba tlo kopa thuso ya hae ba fumana hore attitude ya nkga e bodile ha khone ho sebedisana le bona hona le ba bang ba attitude ya bona e etsang gore la bonkgono ba tlo batla tšhelete tsa bona tsena tsa kgwedi le kgwedi tsa ntate Mantela ba nka ditšhelete tsa bonkgono bo diposong bonkgono ba yalla ore ha ke re ke tlo batla tšhelete ngwana ka ke fumana tšhelete ka e hutswi motho o na le yona attitude ya gore nkeke ka mone ya tšhelete ne ya hae felletse ke tla nka tšhelete ya nkgono enwa ke tla nka tšhelete ya ntate moholo enwa ke tla nka tšhelete ya motho enwa sa itikenelang ke a nka ntho tse ngata ka jeno di senyehile ka baka la maikutlo ntho di senyehile ka jeno banna ba hloyana le basadi ba hloyana le banna ebe ntwa yena ya haisa ka baka la maikutlo ka lapeng le ngwana o be le ngwana na leng attitude e bodileng ha o moghalema a o arabe ntho e potang fela ngwana ha o fumana hore ha khona maikutlo a ngwana eno a se maikutlo a ngwana nthweng a se ngwana nthweng mme ba qetela itsa o so le mosadi ka tlong ka mona etswa man a ba tshojwalo mme a kwatile a buiswa ke pelo bohlokwa jwale ha so le mosadi ka tlong ka mona kana man etswa e le attitude ya e bodile e ya nkga maikutlo a hae lo moshimane ya senga ikentse pere ka tlong a rahaka a ikentse tau ka tlong a rora a etsa ntho di hana ofela ntate a ra etswa ka tlong o ke sebe monna wa lapa lena la ka ke ha ka mona man etswa fumana ngwana attitude ya hae e bodile ya nkga o ya faila lo faila sekolong di university ha o bua le yena o bua le wena ka attitude o ratana le yena hona jwa le ngwananyana ona utlwana le yena o batla monyana mpa wa e bona hore attitude ya se yona man hore ngwananyana na maikutlo a hae o a bona mfana ka man o a bona wa khona wa bona hore maikutlo a hae a se ona o tsama mona le mona wa mona hore ke zimzava zinzerre zavariza mpompo mpila mpopolo la lo wa mona empa o ikemore he ke a munka o tla bina jalo ka mpharanyana tsatsi le leng boy ke o bona o motjha o tsebe mpharanyana ke tla o bapalla yena hona jwale ha nka mofumana o tla bina jalo ka yena ha o tlo etsa attitude nyana ha batho ba o jwetsa ba o khalema o e ba le attitude ya bo clever o phamisa mohatla o nka mohatla ona o phamisetsa udimo hona le phofolo e ngwana ba e bitsang phofolo eo o tla ifumana Madagascar ina le mmala o mosweu le botsho ha e phamisa matla ona fela o pradla fela o phame o emetsena straight shaba udimo ha lo phamisa mohatla jwalo ka phofolo eno ya Madagascar
tla swaba buti ke attitude eo e jwalo e re ke mabenkeleng. Lesedi FM le tswile maemong a bobedi ho Daily Sun Readers Choice Awards. Re le Lesedi FM re leboha ha o re voutetse. Lesedi FM ke molelwa. Ore motho ya e sebeditseng dipalo tsena mmetse ona o sebeditseng ka teng a re ntho tse ngata re ka di lokisa ha re ka khona o lokisa maikutlwana a ronana. Hona jwale bona re mathateng a makakang re kopana le ntho tse thata jwa ke mango o atla ka mona ha fitla ka mona o atella ha fitla ka mona o tella mmuso ona wa rona wa Afrika Borwa ha fitla attitude fela gore motho o na le attitude e leng ya re ke tla etsa ntho e ke e ratang ke tla tella ha ona motho a tla mpolella e tla o qeta attitude e jwalo ha ona mo tla teng ka bophelo. Hona le batho ba bangata ka jeno ba neng ba ena le hona ka baka la attitude ya bona ha ba sana letho ka baka la attitude o ba neng ba ena le yona. Hona le ba bangata ba neng ba ena le hona e mong hona le modimo batla hore ho mo lokisetsa hona jwale modimo batla gore a mo fe mahlonono hore empa modimo o a fetela mangelo ya hae ho yena ka baka la attitude eo ana leng yona. Maikutlo a hae a se maikutlo a nepahetseng le pela sefahlego sa modimo. Hona le batho ba jwalo. Hona le motho ono mmona hore mona yenwa ka se mona o tswela pele bophelong empa ka baka la attitude maikutlo a bodileng a wana le ngona maikutlo ano a nkgang a wana le maikutlo ano a boikgantsho le ho nyenyefatsa le ho tella le ho se hlomphe ha ona mo a ileng teng. Or ha motho fa o tshwala motho ena ya etsang mathematics yena kwano mona or ha motho a ka ba lokisa maikutlwana a hae ntho di tla loka. Le a qabana le mohlankana hona jwale o tenne ka maikutlwana o tella le hara batho o phoqa hara batho o bitsa ka mabitso hara batho o tsamaile le yena a o latile heno o ya le yena partying a o rwake second hey a o rwake setekene batho ba lo ka Africans a o rwake second motho a o phoqe hara batho e gawehile mono ke pelo bohloko e be ka o ka rola hile na wa tsamaya ka maoto e ra o tsamaya ka maoto ko fe P9 mfundisi nkomfa ga uthetha uqule tata amen Hi. Yo Ntate Motaung. moruti wa ka Attitude. yes Ai, ga ba se bua se khoana ne ona Makgulong. ke kopa tshwarelo ho mosotho e mong le e mong Attitude. yes moruti wa ka Ke a hopola nakong tsa ho feta. amen Ona le sehlopha sa mmino se kileng sa bina pina e reng. What's with the attitude? maine Mare, hantle ke eng ka wena? ke eng ka wena Modimo ha o bopa o le tjena hantle jwale melonyana fena se le teng boitshwaronyana bona bo se bo le teng tsela eo fetolang ka yona jwale di tswa kae? amen Ntate Motaung re tshwere ya tse ding tsa dintho tse bohlokwa haholo. Hallelujah. Yena ntho keke wa ya pele le siyo. Okay. Yena ntho keke wa nyoloha e le siyo. Never. Yena ntho keke wa etsa phapang e le siyo. Oh ha.
yena ntho ke ke wa sia nalane le si hang. hai mantate Motaung re batla o siame Nyabuketso Amen. jwale maphutulo a tshwanetse a eme hodima tsela yeo re ileng ra phela ka yona metsela yeo re ileng ra phela ka yona le tsela yeo re arabang kapa tsela re etsang dintho ke a leka o fumana lentswe lena a re tshoto rena re ka le beha ka tsela efeng. Hallelujah. Ntate Motaung yena ke engine ya bophelo Maine hle. wa bona le ha o ka ba motle empa engine ha e le siyo ha hona mo koloi ena e yang teng e re nke ke bua nnete koloi le ha e ka ya hlatswa kapa ya ba ntjha ya ba jwang empa ha e ka ya hloka ntho e fang matla hore e ye pele Yeman a ile nngwe ka botlenyana bo ba yona. Yeman a ile nngwe ka botlenyana bo ba yona. Ntate Motaung ke a tseba ke sebedisitse nyenyefatso bakeng sena. Bua ntate. E le o bontsha hore ha attitude se hantle. Sohle sa hao e hlile boleng ba tsona bo a fokotseha. Hallelujah. Attitude ha e se hantle Ntate Motaung le ha o ka wa kena sekolo wa ba le mangolo a itseng a thuto. Ntate Motaung attitude ha e le siyo. Oh yes. Thuto ya hao ha ina boleng. Ha ina boleng. Le ha ka wa ba dikantorong tse phahameng wa ba diphapusing tse phahameng wa ba maqwetwe kapa ya ba wena le nka hodimo ha fela attitude le siyo. Oh yes. Ntate Motaung re tseba dikgwebo tse ileng tsa phutlamiswa e seng hobane basebetsi ba sa kgone ho sebetsa empa e le hore basebetsi ha bana attitude e nepahetseng. Kakata. Ntate Motaung attitude e jwalo ka tjhelete. Maina o reng jwale? Ke re wena attitude jwalo ka tjhelete. A ko iphete hape ntate Maina ke miskolo. Ntate Motaung ha ba ine le kgale ne ke tla re e lile palong e reng ke letsa hape. Letsa hape. Ke re attitude e jwalo ka tjhelete. Ke a leboha ntate. Lebaka leo ke tshwantsena ka lona Ntate Motaung. Tjhelete nngwe le nngwe e na le boleng. Hallelujah. Wa bona Ntate Motaung le tjhelete ya pampiri momamedi ke mo bolela ntho a e tsebang. Oh hai. Ha ina hore na e ho kae ha e lahlehelwe ke boleng. Hallelujah. O ka nka wa e lahlela ndaka mokhomong wa matlakala ntse na le boleng ba yona. Le ha o ka hlatseletswa ka motjhini o ile betse ka borikgong wa ikenya motjhining ha e tswa ka boleng ba yona. Ntate Motaung e hlola o ka wa e suwa ile ena ya pampiri yaba o e betsetsa kwana ntse na le boleng ba yona. Jwale re thuswa ke taba yena Ntate Motaung ya boleng ba currency ena e bitswang attitude. Kakata. Hore ha ntse le teng hore na maemo a jwang ha o lahlehelwe ke boleng. Ha o lahlehelwe ke boleng Ntate Motaung ho na le momamedi ya tshwanetseng a thusahale kasheno lena ha ke tsebe na o sebetsa mosebetsing o feng empa bothata ba hao ke attitude. Kakata. Esa kampani e feng bothata o laka batho empa hantle bothata ke wena. Yes. Bothata ke wena attitude ya hao ha ya nepahala ha e tlise batho wena e sutumetsa batho hole le wena. Ntate Motaung attitude e jwalo e tatametsa batho kapa e ka leleka batho o tswa fela hore na o na le attitude e jwalo. Jwale Ntate Motaung ore ha ntse ba etsa dipalo ba di kopanya moruti mme ba nkile dikhapu tsena tse 20 ntate Maine eba ba di fetolela dipalo ya ntate eba ba re jale tlhaku e qalang re tla isa nomoro e qalang e leng ya nngwe. Ke a leboha moruti. Ba thewa le tsona ba ya fane jale banka dintho tseo re llang ka tsona haholo. Eke. Banka tjhelete ba e beha mona e le hore ba re ke ntho e ka re fang diperesente tse dikgolo. Eke.
manka tšhelete ba e beya mona e ba e beya sekaleng sena sa phetolelo ya ditlhaku dipalong maine jale e re ha o so nkuwe ditlhaku di iswe dipalong tšhelete ya fumana gore e ka tlase go diperesente tse lekgolo ntate Motaung ba sheba hape gore go na le batho ba sebetsang ka thata ba nka ba e beya sekaleng sena sa phetolelo ditlhakong ya dipalong ya ska ya otla diperesente tse lekgolo amen jale ba dula ba sheba ba re ebe ntho e ka re thusang ke ya ba batla lentsweng lena la tsela e re motho o leng ka yona ya tle morutwa e leng attitude oh yeah a ke ntse ke le dibataolong kwana ke ntse ke betlwa ntate Motaung dithutong tsane kwana ke bua dibataolong ye mongwe wa banna ya bitswang Luther e se le mofu hona jwale ore ntate Motaung monna ena ya tswang Seattle ore lentswe lena attitude kaka le hlalosa sebaeng kapa kgwebong ya difofane ke tsela eo sefofane se sekamang ka yona a re tshekamelo eo jale e ba ba e toloka e le attitude hallelujah empa tsekamelo yena bolela gore o ka sekamela ntho e itseng kapa o ka sekamela hole le ntho e itseng hallelujah mme ntate Motaung ntumelle ke kgutlele mona bao e reng ha buare go bua nnete attitude e ka lekanya kapa attitude ke yona ntate Motaung e ka fehlang attitude ya hao moruti maina ya mahantle gore na o phama hakakang o ka ntate Motaung o tla netefatsa ke attitude ya hao o na le momamedi seng hona ke bua le yena re bua le yena o bua le rona bothata ke gore attitude wa tseba hona le malapeng a mang ntate Motaung wa lwana e seng gore ntate ha tlise tšhelete ka tlung go bodutu ka tlung e seng gore mme ha e se mabaka a mme ka tlung attitude ntate ena na le attitude yo sa itsebeng mme ha re bua le yena utlwe monna a etisa ka tlong ka attitude yo sa itsebeng momamedi bua nnete lenaneong la Makgulong mme yena o lokile matsapa re e re ke fetole di-recipe e attitude ya monna eo jale ntate Motaung mme a re e re ke fetole le kwana phaposing dipalaising ke bua ka dipalamenteng mme a re e re ke fetole jale ke fake ke etseng o tla utlwa attitude ya monna maine tsena o di bone kae tsena o di bone sweke man tsena what's with the attitude wena bothata ba rona ke attitude hallelujah attitude ya ntho a tseba e leleka kananelo yes attitude ya ntho ntate Motaung e leleka ke re le tebogo hallelujah o na le mmemong bothata ba hae ke attitude yena hae ai khona o hlotse ka yona hai monna le hakatla ntate Motaung le mogolo a fitlha o ka mona ai khona o ka utlwa attitude ya mmena ntate maine e mong attitude ya hae e re ha ba heno ba fihla ba mofokeng ba o etetse a ba dula ka kamereng a sa tswe le ho tswa ebe ntho e dulang e kwetse monyako wa kamera ba heno ba kene ba be ba tswe ba tsamaye ka attitude ntate Motaung ke re ye mongwe a ditšhuti ya hae a ka gore mosadi yena a ke a o hlotle yes e seng gore ntate Motaung ha hona le o letsa o mo etsetsa ntho e nngwe le nngwe mpa attitude ya hae jale bohloko ne le bona ntate Motaung jale re be re sebetse
mmoho kapa ha ke re sebetse mo mo sebetsa kwana e mo sebetsa kwana Oh yes. o tlo utlwa attitude ya hae Ntate Maina e tshware mo a ko e tshware ha ke sheba ka mona hobane metšhine ya rona e se le metšhine e buang taba tsa yona ke ena e ntahlela mona ke kopa hanyane fela utlwanyane. Ntate Moruti Maina e tswela pele e bile pina ya Spirit of Praise le so le mahlange wa ba re nzolo ye mfihlakalo hona jwale se rotlile metšhine e menkwano mona kgatsong mora Maina kana ko itseng ya raha mona e be re ho wena lahlela ke le bontate Maina ka kata mofukeng wana ntate Motau itsa o e phamisa hallelujah kare sana ke sikokotlelo hallelujah sikokotlela ke re lo batla yana le attitude bibele oh yes ale ke re lo motsoma momamedi o a itseba palena in fact la ka tsare ke re shebe ka tsela ya attitude Moruti wa le kapeke na kholo a robedi masome mararo ana le metsoimene attitude ntate Motau ye mong ha bua ore attitude jalo ka le taere la koloi ore ha le kala ba flat ore ha ona mo koloi ya nteng Maine ye mong o tsojana ha bua ore ha o kete wa fetola wa sa le taere le wa kenya le le ha ona mo yang ore koloi ha ona mo ya nteng le haeba weekend seditse o le matsarini sama Maine haeba o ikemiseditse o lematsa koloi ya hao o tla no ye pele ntate Motau a ke re thusane o seng mona o ka fetola attitude ya rona jwale ntate Motau o bo kene dikantorong tse kgolo mona ore wa letsa o na le bothata abankanko a efefena e lahlela hodimo kwana sena taba le wena o bore o lekana o bua sekgowa sena sa se buang o bo utlwa re atshe ka nnete wa se leka mpa o se thunya ka sekidirekere Moruti Maina emella ka ntleng Luka kgaolo ke 15 what's with attitude kala tlabaneng ya 11 o tlobana attitude na jwang jale ntate Motau bebele ba se bua mantswe yana ke Luka 15 verse 11 re qala ho verse 11 le hona a re motho wa o reng bona ena le baraba babedi e monyenyane wa bona a re ho ntate mphe karolo ya letlotlo eo e tlabang ya ntate Motau ke qala ho utlwa attitude e tjena Maine attitude e tjena hobane bibele ha o e bala ke maneng ya 12 e re ya monyenyane wa bona a re ho ntate mphe karolo ya letlotlo Motau attitude ke a eng re o rutile ho kopa ka tlung ka mona o re mphe mamela ko kolota eng ha o bolela hore mphe ntate Motau ngwana o na le attitude mphe hampe ntate Motau ngwana yena ntate o na le dintho tsohle empa attitude ya hae ya nkga Moruti Maina e bue le jwalo hallelujah ntate o na le dintho tsohle ntate Motau ke morui ha dimpa bothata ko re ngwana hae attitude ya hae mpe ya sabe ya nyonsa hona le bana ba jwalo ntate Motau hallelujah bana le attitude ena ya hae sane hona le bana ba jwalo ntate Motau ba o tla bona hane kare ke ha bona mo batswadi ba be ba ba thothomelle thothomelle bana ba ileng ba ba pepa bana ba ileng ba ba tlisa lefaseng ngwana ena o tla attitude ya hore mphe karolo ya letlotlo ye tlaba yaka mphe ha kopile o kopa ntate Motau ngwana ena hape ke ya monyane man ke kopa ke seka mona ntate Motau thuta lentswe la Modimo e re rutile hore o latela tsela ntate Motau nya ho phela ya Maheberu kapa bona ba Juda ye monyenyane o na sa fumane karolo e kgolo hobane tlhono mafalo e kgolo e ne bewa hodimo a moholo bua ntate wa metsana yena ya monyane le ha batla o fuwa nngwe borarong hallelujah o tsana haya ho ntate ha tsebe skepsedi o nana hore ke matleto bona attitude jwalo
e ka o etsa ka robiti ra tsinyane hantlo sephukupuku maine a re tshiti bohloko ba yona e jalo e etsa ka re wa tseba phe o tseketseki a phe tshiti jalo e etsa ka re o pila tsinyane shile o mo rao hantlo setonong sa ditseketseki jalo a phe tshiti jalo ntate motaone ha o bua mona o ka ba nahana hore o mamang Mr. Mrs. Mamang kapa bra mamang a tsinyane bua nnete wena ka bo wena ba ha o otse aibo utlongwana na o re mo re mphe Ndata ore what's with the attitude? Oh yeah. I cannot attend lucky one. When I go on tell the witchin. All right. Get our essence from Lima. Datemata bua maine Bibinere me aba arolela dintotsai. Etswara ona temo aba arolela ntotsai mo mamedi ke kopa re mabenkeleng hanyane fela le moruti maina nyane fela nyane Lesedi FM le tswile maemong a bobedi ho Daily Sun Readers Choice Awards re le Lesedi FM re leboha ha o re vote Lesedi FM ke molelwa Lesedi FM le hae le mofuthu moruti wa ka ntate maine Ndate motaung Ndate wa moneha dintosena Me ha mo fe akwa pile hobane ntate o na le attitude ena pahetse e phodileng ke ntate ya tsitsitseng haleluya wa tseba mo tshwarela le pele a kopa tshwarelo ore ngwanena ho jane ona tseba ore hona le motho e mong a ileng a bua re easy come easy go haleluya aiba o tla tishutieche ke mo bontsha hore nna ke ntatai ntate motaung ha monei o bana mofatho hako oh yeah impane wa monneha hore a mo rute bophelo wa tseba ntho tse di na le mokgwa wa hore sala morao re etsa hona jwale ho batswadi ba rona jwale e fitlhe e re tshware ha re serele batswadi jwale re ka ilukisa ka jano lenaneo la Makgulong ke tsebe ke me ke bua lena ya tshwanetse lenaneo lena ha le fela a nke attitude ya hae a e lahlele ka mokomong wa matlakala a ye ho mmae le ntata ya re ke kopa tshwarelo maine aye ho bona re mama le papa mme le ntate le a hopola ke entse hona ka etsa hona ka le swabisa ka etseriki e sheno le nna ke tlotla ba ngwana yo le ikotlang sefuba ka ena bibele bua mantswena temaneng ya 13 re ha feta matsatsi a semaka morawa hae monyenyane a bokella tsohle a fallela naheng e hole a qhalanya le tlotlo la hae teng ka o phela ka bohlola ntate motang ho tshalo ha o so tsebele o manager tšhelete batho o sabile a tsara nna nka mpaka tsamaya ka dula fleteng a ilo phela ka bohlola attitude batho maine ntate motang a mo shebe attitude ya ngwanena e mo isa bohloleng Imoisa mohloleng hantle ntwana e batla o na batla tikiti ya o ka etsa bohlola a le mong maine jale bohlola bo a patala man bohlola bo a tura haleluya jale tate motawong ka tšhelete ngwanena hore e re ke tsamaya jale wa bona bese mo bela tšheletena ya sa tsebeng le ho e laola tsatsi le re tla etsa nanaola ditšhelete o tlo bone tšhelete na ha sa tsebe ho e laola ha e dule le wena tšhelete ntate motawong ngwanena a tsamaya bibele ra tsamaya fitlha a kgala ka bohlola temana ya 14 itse go bone a qete tsohle ha wa tlala e kgolo lefatsheng leo mme a qala o hloka ntate motawong tlala e kgolo yawa ba wa neng a hlola le bona ya ba sutila ba yo pela ha ke rata ha o e beya jalo ba a neng a hlola le bona man ha o le hole ha o imametse ka re ba a neng a dula le bona a se ba a neng a dula le bona ke qetile maine o etile ha o sholo jwa amen ntate motawong ngwanena ha wa tlala e kgolo ntate yona ntsa a manager ke kopa ke a dinelentse a manager ditšhelete yena ha tsebe go manager ditšhelete
Sabatile o hlola kere ke yena a ene wa sekolong jele ha sa tshwere dikiti se ka o tla etsang ka tsona ya be le se bua mantswe yana temana le shumelena le metsi mhlano ayatholwa ba mothola jwale a tholwa ke e mongwe wa batho ba nahayo a mothola ntate motao mo tseba ha o ka tholwa ke bothata jale ayatholwa isale ntho la faile haleluya ayatholwa asale le rafela haleluya ngwana ka bibele bua mantswe re ayatholwa ke e mongwe wa batho ba nahayo a mo romela merakeng wa ile o disa dikolobe bona ntate motao na bona na le boleng yo Shelete ana le yona ebile shelete ha se yona yo famole attitude ke yona famole attitude ke yona yo famole ntate motao wa tsena la o ka wa hloka ntate motao ke kopanje ke bue ntwena ho sena selelekela tsa sa lentswe la rona attitude e hlola ho sena mangolo a thupo empo ke batla o bolela nnete attitude e tla o dudisa le marena ya attitude e tla o dudisa palace o sena ke re ntate motao le bitso ka mora mokokotlo wa hao empa o na le ntho ile nngwe o na le attitude o na le momamedi ya ka bua nnete hore mohlaphamiso ne fitla bophelong ba hae e tlisitswe ke attitude fela haleluya le ka jalo ntsa le bo ha modimo jalo ntate motao ngwanenwa ke o a thola ke e mong wa banna ba nang le dikolobe a mothona monana mmamedi wa setsena wa itseba palena ka tsa mofumana wena bile ka ga ona boleng yana tjena yes ha go shebile tjena bile o di tsilanyana tjena ai wa tseba attitude hlola o hlapile ka go ntse re di tsila amen attitude is jwalo ntate motao ha o kena batho ba tsamaya ke attitude jwalo maina o reng attitude how can batho ba tsamaya ba a re mathe yo a re mma o tla ka ntho tsa attitude ya nkga yena re a mo tseba a ke a fella fela yo ke ka wena o ka ba ba ga a sa sura ba o rata bothata se bona bothata ke wena attitude ya hao attitude ya ntate motao re ke ke ra iketsa attitude e kgolo haholo ngwane ba qetelletse tsatsi le leng a ikgopola ka morao ba alape empa mo ke la ka tsang re teng ntate motao momamedi wa itseba pale yena ke kopa re ke re mathele ka boikokobetso re na le metsotso e mmalwanyana fela e setseng re ke re ye bukeng ya bakolose kgaolo ke ya boraro be se re emisa temaneng e le nngwe fela temaneng ya mashome a mabedi a nang le metso meraro momamedi wa iposa gore moruti maine yo ho kae bakolose yena yo re ntate motao nga ye ho yona le kgepe ke 949 ba temana ya 23 ntate motao e bua mantswe yana a ko e ba le moruti mme seo le se etsang le ha e ka ba eng le eng le se etse ka pelo e ratang jalo ka hoja le etsetsa morena e seng batho ntate motao utlwa attitude eno se le seo le se etsang o sa kgathaletse hore na ke eng yeo le etse ka pelo e ratang a ko phete temana yo hape moruti e ho ba kolose yo mang ke ba kolose kgaolo ke ya boraro temana ke mashome a mabedi a nang le metso meraro 23 momamedi ke 23 ke ena ke a ifumana le nna e re mme seo le se etsang le ka ba eng le eng le se etse ka pelo e ratang jwalo ka hoja le etsetsa morena e seng batho ntate motao ke shebile nako ya rona tshekile pheletso ntate ka lebitso la morena Jesu a ko re fe pelo ya hao amen re fe attitude ya hao amen re hlakudisise nka attitude ena e mpe re nang le yona amen o e lahlele hole jwalo ka ha botjhabela mo le hole le bophirimela e lahlele hole jwalo ka lebitso la morena Jesu Kristo re ya lebohang ntate amen na ntate moruti maine ha o qeta ho etsa thapelo e matlaka a o polo re bekeng e tlang re tswele pele re nke leeto la bobedi ka attitude kapa hona le seo modimo a tlang ho re fa sona ha ke tsela ntate motao re tswela pele ka attitude o tlo utlwe re ya kae re tla be re tswere a snake charmer se tswang Indonesia haleluya a re tsa modimo sebaka etse mosebetsi mofukeng wa ka momamedi ke mo re fellang teng nano lena o ka ithekela lona
wa le fumana ya eba lenana manana ohle Makgulong A Matala motho e motle etsa bonnete ba hore o ba le lona lenane o lena le tla o thusa tseleng ya bophelo ha attitude ya o nkga ha attitude ya o bodile ha hona mo yang teng ha o le motho wa maikutlo fela o laelwa fela ke maikutlo o etsa eng o etsang ha hona mo yang teng o tla ikutlwa thaka tsao di tla o tsheha e re ke late moruti sekete ka tshebeletso ya o seng hona mora sekete kena